За iki хүн мэнзэл ам болза жэний саягаар бүрэлнэр амжаа ёозулуу чолдақ буддар деп билдээсэн саягаар бүрэлнэр чүгээдсэн хан ана устун арасында оза хан чолдақ буд тустар дурглаар болбраар чаастааш төлдөрнің арасында улуг даастың арасында хан дурглаар болбраар жаарда хан гайзы ары гайзы ана деп onu хан көрегнер onu канжалдыр узадыр боор канжалдыр эмнээр боор хан эмнээр хэрэг бе хэрэг жоқ бе массажистер манаар терапевт өстөр чүнү канжап турарыл деп onu хан шүтэн көрегнер жүгэд зэлдрал ада елбичи сахмаастрал ада елдек дүүрэв журуур боор буду чолдақам канжап дарыл дэштин ялдыр дүүрэлэ журуур бооротпа тэрнэрдэн бос богиш нүн болзам бо чи үргүнүн болзахан асы эр хангас хан гаман жок бо буду жолдақ боп турайында ба тэрнэр адаанда яс салттара хан үнэ техниш бэм отра ам он сонда бір хан чугалаа жедери хан е бошуп тужени билиглер керек болуп турайында эмнедикчи даабыстарга он чамдык массажисттерге даабыза массажист азым анаан терапевт дегустар чаа эглет баашылда эглеп сүгүрөстөр интернеттен тек солнунду бидеңнер көрө алгаштың баса шагланжалдыр кылыттан чөйөдөтөттан дейин дейиштиңди күзелдик бооруран ам тараазында бидеңде көрөлүңөр көрүңөр Видите, какая разница, да? И вот теперь мы делаем такое движение. Немножко в сторону. Ножку расслабь. Только не бойся, руками держись крепко. хемжейп Держишься? Боли не будет, не бойся, расслабь. Всё. Что сокпан Смотри, снова. Он гаттап дегнеп. Показывай. Хан дегнеп баргаж гасэт. Мэ ягэснэн көргөр дамаса дегмэш кадыын жамжалдар идогондор болуп турат чи чолдайттар ана таарыстырын жак банжалар болуп тур. Мажанан жаштын ичеңе жок көрүп сактырга алышнал да кийир итпер ашкашындык апаар урам няштын оны жайлдап эмнедикчилер болсо маңаат бүзүрей бээр боор мен базап будум шагланжалар уза соктура энди чамдык массажист манаан терапевт чай götürüstörstük болса шагланжалдыр база кийир итпен ушсатыр таптайн деш деп күзей бээр борон ханам бір дугаар сеанста оза хан келген дирже келгештин чөйө таткан жаарыта уштмаан болуп тура уштмаска жам жаарга амда он сеанс керектир бичилеп ушнай дештин массажист кизин жадыр бора хан жон бодо эсин уткасын билбейн жадыр бородун он сонда амал күжүр кижи сөөлгө ашык көпегин да алзахан анагы сөөлгө эбес да алзахан эңдире ашык көпекти чарпынжак берет сөөлүндө түнел жок боор бут жолдак болсо да хан рентген да турар бар боор ана да билле эмчи кымда алза келгештин хан бутуңар жолдакчыдыр кай ушта тыптайн дештин хан ашкадан берингер дээр болсо хан серне ханам тааштырып тура жадабас бордун жадабас таас хан болдугла чүсху тааштырган жабор бордун ам көрүңөр да рентген да турар баадын чүлдө эрге бо опчинин буду жолдак ба көрүңөр да бу табангай өдүрлүк бенер буду жолдук мурдунан турган боза койдун буду жолдак он мындык жолдак бутту көрүңөр да буттун сөөктөрү хөйшейле дөңмек сөөгү чоода сөөгү үттүк жарын сөөгү он хамба буттун башынын сөөктөрү дештин кайзынга да билле сөөгү жолдайы эрге бут жолдойт болур болуп турат наштын албым эле бомунду ниитти рентген тутура керек анчбут табангайдан тура бо үттүк жарынга дээр анаала чаңгызла бир дискет чаңгызла үттүк жарынды кейза ниитсилем жааттыра вот обзорная рентгенография нижних конечностей дештин жадыр болжаны көрүңөрдөн бот аларга да алза бот чигинин дөңмек сөөгү жолдак болуп тур көрүңөрдөн бот дөңмээ моон эглеп турар туран болжаны амжаттарга бежедер ачахан бот дөңмек сөөгүнүн бажы бо моон эглеш маа жеткен болуп турар ам бот сөөк узун көрүңөрдөн бо ам чооданын сөөктөрү жогум тең болуп турар жек бере бо идиң болсам буду дөңмек сөөгү жолдок болуп турар мындык табарга да канчалдыр да хередир тарга дөммейле хошок болуп ана сөөк канча узай бежил ана тартаттар канаштын олдун эгеже болуп турар о аза ол о табарга да болса аза көрөлүңөр
мында болса көрүңөр бу үттү жарының турар шүнжүк азы чаңгыс деңгээлде жортура бу жогум төмөй индек бери ана чугле дөңмөк сөөгү чолдак амбо үйдө табылгыда болдуң табылгыда көрүңөр баса бу жолдактыр ба богүнүң болса бо көрүңөр дөңмөк сөөгү чогда сөөгү шуп тузу тең болуп турар ынжалса да жок тең эмес ынжалса да бу шейка бедра деп жөзи хан мында мыйжы өрген жолдайы өрген болуп тура көрүңөр мында болсо бу мындык узун шейка бедра головка бедра дештин дөңмөк сөөгүнүн бажы мойну деп мындык кезектери турар дөңмөк сөөгүнүн мында болсо ол жерде жок көрүңөр ана мындык хан ана мыйышкак жолдак ана мындык сөök болуп турат жаштын анжангыс жолдак болуп тур ойнун ол жерде болсо узат ушта тыртып баргандык чүйдө абылы бербес наландык узай берип чыдырбас болсо дөңмөк сөөгүн көргөңөр бо талазында болсо дөңмөк сөөгүнүн бажы көңгүз ана мында болсо чи үрелип баан хан элек баган мыйжык баан жолдак мындык багай сөök болуп турат анжангаштын бут жолдак болуп турар бо табалгада көргөңөр бо табалгада дөңмөк сөөктөрү бо каранда шүнжүкшүп жана көрүңөр төмөй жолда сөөгү жолдак болуп тур мында узун мында жолдак жаш он тыптарга да болсо кошок ол бо табалгада азыр көргөңөр оң талакка чүнчүк чи элей берген болуп тур көрүңөр бо элек баган чи эле мыйжы өргөн мазахан бо сөөктүн бажы мында көрүңөр мында шолу улуган бо кадык каланын мойну дөңмөк сөөгүнүн мойну мында чи жолдак чи хан бери мыйышкаш элейинден чи мыйжып майжы өргөндүк сөök болуп тур ал бо табалгада бо дергөзө ханам артроз помды кистага сталырдык беймаза шут элек багандык чүс болуп тур жагыштын элейинден сөök мыйжык баан базала жолдак бут жолдак болуп муну канжаарга да оржок боор аны таптык ана кароо камна да бодары көрүңөр ол шөйө тыртып тура мен деп просто айттырып көрүңөр бирес шөйө тыртар деп бар болсо бир хан буңарны чүй болду деп жадери жалы тайбылаа ол жүзүнөн үнө өргөн болсоң тыртыпарска эвинче керей ам шын шу дисплазия вывих тазобедренный сустава деп чын өзө көрүлүштөр ындык талгаларда өңгүс өскө оор көрүңөр мында көрүңөр бу чүстү хан бир адanya тыртыкпандыр тыртыттааттарга катып киргечтин үнүк бээр боор жоо мында инже үнүк кирип деле жок турбайсың мында шу тек быжык капсула сустав дештин шынган сийлер эңдери сийлер тутааш турат ана белен да үнүк кирип тургандай жок ана кезейлет шагламда тутмаан тура боор сөөктөр жаңгыштын ындык болуп турар о сөөктөр база көрүңөр Озо хамшукту дисплазия бо дисплазия тазобедренный сустава дээрге дисплазия дээрге дис дээрге латиндан алыр болсо шын эбес деп турат плазия дери ханам сайзырап суйжырап турат дейт шын эбес сайзыраанын чүс болуп турат шын эбес сайзыраарда чүстүн бажы шын эбес сайзырап болор бу чүстүн көп белдиринин оңгак жери баса шын эбес сайзырап болор бу табалгада болсо көрүңөр оңгак жери ындык онжугу улук эбес ана чийландык безерек болуп турат он бейдик жорт турат анаада болсо чи бээ чабыс турат ойдо он ханы оорат о чүнжүк сөөгүнүн жок дөңмөк сөөгүнүн бажынын турар оңгары чи ханы оор бир амында ындык эбес болуп тур көрүңөр анаада ындык безерек болуп турар жагыштын он бейдик база уштун база жолдок боор ола таалгада база шагландык о бир өрү үн чоркпун мында хамшут мыйжык баандыр бо ёзлуу уштунжак чүс деп же бодур бо чүстүң турар ушурлуу череп бо ам дөңмөк бажын сөөгү шут мында кырында ындык табалгада ана бут элен жолдок боорун чут ана 5-6-7 сантиметр жерде бер боор ону тырттарга тырттырмас боор же чыл эле шут мынжалдыр турган же мында чаа чүс турусунук бейин боор жаштын бээ тырттарга да эвинже кирбес боор мында шупту шынган сийлер ону тутааш турар боор onun çünkü protezden sonunda kattap evince kırık yapılır ve görünürden bak protez saplanır. O bazı sınık var. Sınık bol. Sınığından çoldayık var. O şu mıyıcık var. Bu şey içinde diyafizar nuğul dep çağıran. Bu mındık dönmek söylüyor. Belirgin mındı özgür var. Bu mındık 100 çeyirbi deştin. Mındık radı sporcu çeyirbi 174'ten deştin. Mında şu dana
тозың растын ереш ындыг болуп кетет. Наңаштың жолдақ болып тұрар. По дейрі ханам болезнь Пертеса деп жедер ба. Болезнь Пертеса дейрге базалы хан жүстің бажының сөйгі аналы өліглене келейді. Шут мыйжып, еректелгіш мыйжық бар, чистінің дейін. База жолдайық бар. Эпифизиолис база, эпифизиолис дейрге бөмді өзім кезейінден сына верейін хан жолар забы. Бөмді олза ана берген саңғаштың бажы бер чылып жор. Наңғыш база жолдайы. Ол дейінжек бері көріңеді аңға боран. Дисплазиялар көңгіз ана 1 сантиметр сүк жейдір дисплазиялар тұрып болырат. Жоғым жүз боду көңгіз анан шут хевелеттінген анжалса да ана тұрар жереп чи беді береден бір таладан. Амал же қанжалдымас да ойден. Ол хейрінже ынды жорур, ол күші песін пудым жолдықта деп песін ескербес бор. Ана алақын бір ұстарын деп кенжегештің жолдықчы дедер өнжан біліп бар. Оның ындығы тағырға да олдың ол жүз қанжап да арбас қанжамас да ана көңіз ана ындығы жүз борчуглена подның онзағай оран ол жүздің призн тұмжу хан олдың олбасаны садырық призн тұмжу қадыр дейін қалы. Ана ындығы призн қара ұллығы сағыр дейін қалы. Шал ындығы же ор болды. Өндек берге бір өз жүстің Хевер хабарды шуп жеза ана, олза кегжир ағзыры шуп жеза ана, ол хрещевая гелину хряш деп жеза шуп жеза ана болса ланжаса да чи бейдік бор болса база ол дерге көңгіс ана қадық бұт деп санаттар. Үндік бор болды. Яғыштың ол шағанды генетически генетикадан хамажелер болып бірейін. Жек бері көріңгедін генетикадан хамажы болса жүстің тұрыжы ана шу цаң дорт болып болыр. Он элейін аңған қоп болырам. Чиле бір 20 сантиметр базандық болсалы ана ор. Он емнеттір шу үйен даянма сайзырап болыр болып тұрайдың. Сөйік даяқ жейлерге бұл көріңгерді. Ол үзінің болса үтті жарына төгмек сөйік ана чиміндік ана андық чиіндік сөйік болып тұраған. Бұл ұлуымды ұл кейзі. Жастың бұда анамды жолдақ болып тұры. Бұл еммен әттір қан өскер сайзырай берген жүз болып тұрайдың. Ол безінді таварғада езін ана арбас тауып болыр болдың. Көңгіз ана кіші ажыл ағайын қылып жору. Көңгіз ана орын жаштың ана чүге бодыңдық онсағайлы болыр кіші. Ол дергелі қан шыт албанданды қорын жүк же өсейіз қанам желерге таштықы болды көріңерден. Ойның мәзді қауарындық арылы болып тұра. Ол бір талыққа қол бұды чолдақ болып тұра көріңерден. Ол бұды қол ұзын, ол қолы чолдақ. Ясы да шимжет бірер қандығы арыс қылышқы чүйді ажық көңіз ана жұттап жүру әнді кеше. Бұттарын мәзі көршісі. Көріңерден. Бұдының адағында мұндық дәуілі идейін ұлдыра олған болып тұрарында. Бұдың сал олған. Дәуілі деңнештір. Көңіз ана адағыңызда бұтыңызда қанжат да ажауырт тұра көріңерден. Bir bu çaldak. Oldu çaldak. Ne diyeyim? Ne açtın giydin? Andı targada bu çaldak targada görüp çinjiler kirgap bar. Rengeyn ıtırar. Analı han manual terapevt alza han çetpeştin. Oşta sop beringer. Der bilir lösler deştin. Çoğalar neger. Andı han durbastin hanım. Он көйдел алза хан қаштап сеанстар барып бичилеп ушнук бе дейін қаланды жоғаларға алыспас керек. Жаа жылдап өйреніп тұрар массажистер мануал терапевттер база мындық және кири иппермен дейштіңдік артықчалар база хан азығыз керек. Наңыштың жұттымдық білгілерлігі ор болсала ажырбасын. Оң сандамын бір жоғалажы дері базала бір бар 2 сантиметрлер көңгіз ана ажалар бор. Ары уру давес қонжы давес бір өслері көріңерді. Жанлық тек көйт арғадарында көрін. 1 сантиметр жейдер жолдақ бұтты ұстарға қазылы білі массажистер, маnual терапевт, остеопаттар келгештің. Бұдыңа жолдақ жейдер. Амшуыт бұл сөйік даяңар ары бер, үтті жарыңар елек бар, орғаңар ұрғайық бар деш. Жалдыр қорғыдық баттарға ол жоны тек көй бода өгілер. Дүн күнше қолыр астынан бұдым жолдақ шут қанжап қанжар жөрмен қанды онды дештің. Дүйрәвле тұрарға азандық балебой бароқ деп нескен арышқының қызғары чавзар дейді. Балебой бароқ деп чавзақ бар. Чавзақ бар қала
Ana бичиле арышкылар меже жедэглэр бор грэглэр бор ол үттүжарна хойн форматса хой медэ баша жедэглэр бор няштан бичи шылаанда нари беренжелер баса меже жедэглэр арту урттэглэр оно гэж сахтаргалашна да ол чолдаана нарт брашгаш бор оомурна көгөн санаа жортбранж нё гэж оны билбэн жордаана аас гэстэж утап чарам отра няштан устарна захан эмжилер болсоңор массажистер болсоңор захан устун ял түйретпес керек корготпас ол шындыгы улуу эмнеттер улуу үндүг арту уртуй бей таваргаларда ол мүчүгле оперативно узатыр керек бор боран ана бир 2 сантиметр жана ол ана стелька кет болор бор безин ол жокто да хан арбаз урбас көңүс ана ол захан ол анан деп чутап чоруур маару урт бара болсо холдур стелька сталка кетип шынган сийлел башылдаан жарап бар ондук бир бар сантиметрлер жатка киченге абас болса экке тахан киченге салбан эң гол жахан бодарымга адайларга ханасалар заса аж тönde hanam kandık sağışında kandık zetkilder varın gör kerekminde kandık ak zetkilder varın gör kerek nästin azahan talı beşten juruna salq var özekki dep ataydır ondu ep çiğraqtarının görünörünga eskererinin qoptararının ornunga ol аж töldün sağışında kandık zetkilder var kandık ekki zetkilder kandık vay zetkilder var deştin han onu görüp jar kerek mantıkladır ça çiğ çağayla bildiğinden de var.